Praise the Lord, and welcome back to the ministry gifts. Ia lava le li ia fatoi fatalofa tu tatou mata upu ole ofisa nei lima po Meaalofa ole ngaluenga le Atua. Hi, this is Harold Ritter again, and greetings from California. Ia toi fatalofa atu ia o nei o Harold. Fatalofa atu mai California, America. Yeah, we're near Los Angeles, we're halfway between Los Angeles and San Diego. Ia ima o nei ia elevao o pitonu ule o Los Angeles, ia malisi pitonu ule ka o San Diego. We wanted to remind you of our theme scriptures and reading assignment. Our theme scripture is Ephesians chapter 4 and verse 11 and 1 Corinthians 12:28. Yeah, toi fie toi famanatu atu tanto mau au tu pole tato mau au tu tato mta upul nei ole Efeso fasu maltasi male mua Korinito full malu sumal valu for yupu. And remember, the gifts and calling of God are without repentance. Tu foi le Roma le sumaltasi loiva fe mai ole Valaau ole tu na tele salamo ai. The God isn't going to change his mind. If he's called you, you're called, and you need to respond to the call. Le to le liupe le to solomuli finangalo le tu la na Valaau le taimi Valaau ai oi e mana miona e talia tu la na Valaau. Because to be honest with you, nothing else will satisfy and nothing else will do except fulfilling the plan of God for your life. Wow, tu fie ta watu e te oel mele ele eise me fa taunu uina se ivanga na lava wa e fa taunu uina e Valaau le tu na Valaau ina ilo soifua. Amen. Amen. Let's turn to 2 Peter chapter 1 verse 10. I'm going to read it from the King James. Suelo tusi le lua Peterum ta mo fa upus fulu o faitawina. And it says, "Therefore, brethren, be even more diligent to make your calling and election sure. For if you do these things, you will never stumble." Mayole nei le au soe ia tili ai ona fa malolosi o tou I fa mawina lo o tou Valaauina malo o tou filifilia a wa pea o tou faia ia mea tou te lei o vale lava. So we need to make sure that, God has called us, because if there's anything else you can do except ministry, you should do it. E mana o mia ona fa amauti noa I tātou na Valaauina ele atua I tātou. A waso se mea Valaau ele atua I tātou langaluenga o tātou mea taun fai, taun tātou faia. The ministry is for the ministry is for people who cannot do anything else. Like God has told them that that's what they're supposed to do. O le Valaau ole atua, o le Valaau mo tangata ele mfai anto e fai ni la tau loto posesi lava mea, o le mea sau noa ele atua e te oe fai, tauna fai. So it's a great privilege to be called. I mean, but not everyone is called to the ministry. O le ava no mawalunga la le Valaau ole atua, ai le o tangata uma e Valaau ele atua I ofisa nei. But everyone has a ministry. Everyone has a calling, but not everyone is called to the full-time ministry. O tātou lava lai whaalongolongo mai, e iai le Valaau ole atua I lo olanga, ai le o tātou e Valaauina ele atua, I le Valaaunga le I ofisa nei, o le Valaaunga le full-time. Yeah, it maybe this doesn't make sense to you right now, but you'll see as we go through this study what it means to be a full-time minister. Awe te mamao ma ye langona pe mai au tatou anga I lumai ia pe faale o manino te minlei a uina pe tatou mta upu e maua I lava lo malama anga. In Ephesians chapter 4 verse 7, we read it in our last class. It says, "Unto everyone is grace given." Everyone has grace to walk in what God has called you to do. Mai le Efeso le faifeau upu e fitu fe mai au mai a te tātou tai to atasi o le alofa tu noa e whatatawina ma le mea fua I fuaina mai e keriso. Everyone has a calling and everyone has a ministry. O tātou lava la tai to atasi e iei le Valaau por ngaluenga o Valaauina ai oi. And everyone receives grace, or let's say God's ability to do what we're called to do. Amen? Ai ua whaanga vaaina fo I tātou I le anga vaa wha le atua, po le alofa tu noa lea mai le atua, ina I mawhai ona whaataunuina o tātou Valaauga.
But if you're called to the ministry, you have to you have to pass the faithfulness test. A whaia Valaauina I tātou I le Valaauga le atua, e mana o mia ona pasi lau suenga le o le ola whaamaoni. You have to be faithful in little, and then you'll be promoted to be over much. E mana o mia ona e whaamaoni mea iti ina ia mwhai ona tōwhia I oe te pule I mea tele. Let's look at Numbers 16, verse 9. Numbers 16, verse 9. Suela tusi le numera sumo le ono whai upo iwa. Say, praise the Lord. Whai mai vi ia le li. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Numbers 16, verse 9, it says, is it a small thing to you that God of Israel has separated you from the congregation of Israel to bring you near to himself, to do the work of the tabernacle of the Lord and stand before the congregation to serve them? Whai mai le whai upo iwa, se mea titi ea ia te o tau ina ua ave mawai e se ina o tau e le atua o Israelu, I le whaapotopotonga o Israelu, ina ia whaalata ina o tau ia te ia e Aoaoina I le ngaluenga o le malu o Iova, e tutu fo I luma o le whaapotopotonga e Aoaoina ia te ilato. Is it a small thing to you? O se mea lai titi mea nai ia te oi. Do you think it's just no big deal to be around the ministry and the things of the ministry? E te mawhauwhau o le whaonga ina o I le Valaauga le atua e le o se metele. Do you treat it as just common things, you know, I go to school, I go to church, I just do what I do. Po le mea o le mawhauwhau na te mawhauwhau I le ngaluenga ma le Valaauga le atua ko nga mawhau, ngalo walu e le aungus pa ia ma walu I loko ia pauanga. Or do you realize that the greatest calling or greatest privilege in the world is to do something for God? Po e sila fia o le Valaauga maualunga ma le Valaauga pito sili ona te le I le lalolangi o lo whaia leo se mea mo le atua. Even, David said, I just want to be a doorkeeper in the house of the Lord. Man tuol tala ta vita fe mai kasi al meo ke mga o ia whaia uma leo o le whaitoa, leo o le pui. I don't need a seat on the front row. I just want to be involved any way and anything I can do. E mai ta vita o ke le fia ngofo le piko I luma kasi al meo ke mga o ke o lo fia au wai po lo fia ngalua I so se mea ma so se avangoa o ke maua I se mea kaunga o whaia. In this verse, Moses was speaking to the Levites, the ones called to work full-time for God. Ole whai upu lea, o lo sau noa I mose le Aoaoina le atua, I le au sa le vi, o e wa Valaauina e ngalulue tu uoti pe ngalulue lo lato wola atua, e Aoaoina I le atua. And he said, do you think this is just a small thing? Don't you realize this is the greatest privilege that any human being could ever have? O lo whaapea mai ele tala mose, o ko ke mawhauwhau e o se mea whakauwa al mea lea, to te mawhauwhau e o se mea lai titi mea lea, o ko lo lea wanoa mpito sili lena maualunga, e mawhai e se tangata soifua na mau. So we need to learn to value it. If the call of God is on your life, it's the most amazing privilege that you can ever imagine. E mana o mia la ona tātou whaamamawhaina pe matua tāua ina le Valaauga le atua, le anga o le mea pito sili lava lea I lo soifua mo lo ola. Let's look at 1 Timothy chapter 4 for a moment. Suela tusi mo Timoteo mata upo e wha. Paul was writing to Timothy, actually started in verse 14. O lo tusi e Paulo I lona tali whaleanganga o Timoteo. E amata o lo whai upo sumal wha. Yeah, Timothy said, don't neglect the gift. Don't neglect the call that is in you and on you, that was given to you by prophecy with the laying on of hands of the elders or the presbyter. Fe mai awane I e whaatala le Meaalofa, na tuina atu I te o I le Valaauga ma le whae atu o lima o toi ina. He said, don't forget this. He said, verse 15, he said, meditate on this, think about it, and give yourself entirely to it. Give yourself completely to it. Mai ia e whai upo sulima ia e mawhauwhau I ia mea, ia e whaamasani ai ina ia I loa e tangata uma o oe o le alualu. And then your progress will be evident. Everyone will see that you're making progress when you give yourself totally to it. Fe mai a e o foina lo wolanga a toa lava I mea lea, e moli mawina e tangata lo alualu ai le Valaau lea.
Amen. You see, Amen. we're going to talk about both sides of the coin. Every coin has two sides. E la tātou tala noi tu umalava o le tupi. So se tupe siliva lava e luona I tu. This is a little coin that they use in golf to, put the coin where the ball is. Ia nau e sila mai ile tama I tupe le e whaongaina ile tanga polo e kuu ile mea le taati ile polo pa e mana o sifila polo. So it has two sides. And E lua la ona pito. And the call of God has two sides. It has God. O le Valaauga la le atua e lua ona I tu o le itua le atua. God calling us. O le itua le atua o lo ia Valaauina I tātou. And us responding, us being faithful to what he called us to do. Ia male itua I tātou o le tātou I tūla e mana o mia ilo tātou whaamaoni le mea na Valaauina I tātou e whai. Let's look at Matthew for a moment. Ela tusi mātaio. So Matthew in chapter 22, verse 14. Mātaio lusuma lua foi upos fumal fa. Matthew 22:14, it's a familiar verse to many. It says, "For many are called, but few are chosen." O se tasi o fai upu masani fe mai awa e to o tele e o talaina a e to I titi e o filifilia. When I would read this years ago, I would always wonder, why did God only choose a few people? Ina o masani no vai tawina el fai upu nei ina I tau sanga walu. Ma o fesiliva pe ai se a e filifilia I ele tua o na on nai tangata. I used to think, well, God just likes some people more than others, so he just chooses certain people that he likes. Ono mavafaula ia le masalo ai e fia le tua na on nai tangata. Pe ia iar ko inga kangaka e fia ile tua lopo le mafu angal na. But then I found out the people that he's looking for, or the people that he's choosing, have a special characteristic. A te ia o lo muli ane. O tangata e filifilia ma tangata o lo sa ilia ele tua. E ia o lato wa mionga po o lato tu whaapitoa. Ma vaenga whaapitoa. Look at Revelation chapter 17, verse 14. So ela lau tusi le whaalinga e se fulu ma le fitu. Whai upo se fulu ma le wha. It says, "These will make war with the Lamb, and the Lamb overcame them, for he is the Lord of lords and the King of kings, and those that are with him are called, chosen, and faithful." Whai mai lantou te tau le tau ama le tamai maa moe. Ai manu maa lo le tamai maa moe a te lantou. A wā o le li ia o li ma le tupu. O e ua ia te ia foi ua Valaauina I lantou ma filifilia ma faa maoni. Called, chosen, because they were faithful. Valaauina o le filifilia ona o le ola wha maoni. You see, we all have to pass the faithfulness test. E mana o mia I tātou umalava ona pasil tātou suenga lea o le ola o le wha maoni. It's important to be faithful in your preparation for ministry. E se le tā ua o lo wha maoni a o tā pena I o e mo lo Valaau. You're in a season now, going to Bible school, studying the Word. You don't see what's ahead, but you need to be faithful now. A o vea la o e masui a onga le taimil nei o lo o iai o e le vaitau ko leni po le vaitau a o e mana o mia la lo wha maoni le taimil nei. Because God is watching even your small habits that you're developing in Bible school. O lo sila mai le atua e ui lava ini e o lava I tamai mea ngai ke mafaufau e le o se metele o lo sila mai ai le atua ia te oe o tawina ai. You see, you can be called, but you won't be chosen unless you're faithful. E mawhai ala ona Valaau o e te tonu o le whale a e le mawhai ona filifilia o e se iwanga nā lava. Amen. O e wha maoni. Amen. Amen. I'm preaching good, and you better amen yes. good. Amen. Yes. You're doing really good, sir. Amen. So, the ministry is a calling that not everybody has. So let's look at the call of Samuel. I think this is a great example. O le ngaluenga la o le Valaauga ai le mawhai ona maua uma tangata uma ia tātou sirisila I le Valaauga o Samuelu. O le Valaau ia Samuelu.
So how many recognize that little red thing up in the corner there? Ia na fo to va ai lisi me mo na to di manula e me tau suenga And awana ngalo. you see those 3 red letters over there, so you have to know those 3 things for the test. Ia olo e silsila mai fo I olo ia ma fai numera la no mo le lungo tanto point le ia mana mia ona e tau rotoina me na mo suenga. So let's look at this great story. 1 Samuel chapter 3, verse 1. It says, the boy Samuel ministered to the Lord before Eli. And the word of the Lord was rare in those days, and there was no widespread or open visions. Foi upu mo mai sa au na le tamo Samuelu ia Jehova I lumo o Eli. Ua valavala fo ila fionga Jehova ia ona so ua le faali mai so. You know, the call of God can come to us at a very early age. O le Valaauga le atua e mawhai ona tātou I loa I lo tātou iai le teimi la ititi o lo tātou soifua ma lo tātou ola. I was raised as a Catholic. I was raised a Catholic instead of Christian. Auna tupu maola I tono lainga katoliko. Yeah, and when I was about 9 years old, we have what they had, or maybe 8 years old. I don't know. I was very young. Ia le teimi o valu o tausanga o la ititi lava. And they have what they call your first communion. That's the first time that you participate in the Lord's Supper and you receive the wafer or the communion bread. O le valu la o tausanga e whai elimena o le ulua I whamanatunga. And so I was just a little boy. During this time, you know, we all dressed up in little suits and all the girls had little dresses on. Ia o temi na o la ititi lava pe lo matua Samuelu ia e whai ia ofu nei ia suki nei ia whai ia la e lelei o teneti. And you know they taught us about the Lord's Supper, and then you know we had this what they call a mass, and then they allowed us, all of us little children, to come and partake for the first time of the Lord's Supper. Ia la tau te Aoaina la ia I mātou whamanatunga ma le winga whamanatunga. Ia ona o mai leo I mātou umalawa ta maiti la iti nawa I tau. Ia ma talia lo le ulua I whamanatunga I o mātou oranga. So after that was finished, after the ceremony was over, we all went back to our house, and I was just like 7 or 8 years old. Ina wa umalal sau ninga na no walu le mātou whale au lo matuna pe fitu pe valu tau sanga. And all of our relatives were there. Au ia I umalawa mātou au ainga I ol whale. And you know, the parents were all talking to each other and eating food, and I was just kind of wandering around looking at everybody. Ia taltala noa umai lava mātua ia o aula le ngolo felua ia mo va ai solo I tangata le tono whale. And my mother had she had set up a table, and on the table she put a cup of wine and a piece of bread. O le mātou whale la ia lau leo whapitoa wo whai e lo tina. Ia ila ilunga le ipo le waina ia ma le fasfalawa. It was just for decoration, really. Ia o le ipula lea male falawa lea po le a leto lea. Ia ona o se me te wai. And I just went over there and I was looking at it and just looking at the decorations. And the Lord just spoke in my heart. He said, I want you to work for me. Au la ai lai lo lai titile mo wawa ai lunga I mea nei te I lunga lau lea. I le a leto mo le winga. Ai tau tala I lo lea tua I te au whampea. Te mana o ia te whaingaluenga moa. And you know what I said? I said, no, I don't want to become a priest. Te lola lau tala whai o whak. Hey, o ke le fia pātele. I don't want to be a priest. O te le fia pātele. Because I like girls, and priests aren't allowed to have girls. Whak o ke le fia pātele le anga pātele le I taito orua. Awa o te fia vai teine. And so I didn't know that you could serve God and not be a priest. O te lei loa teimi lea, e mawhai ona o na ina lea tua e ui lava ele o o se whaitaulanga po o se pātele. But I'm telling you that story because even as a young person, God can start dealing with your life. Amen?
Ua whamtalaina le tala le e tau to ia te o e pole ha lava le la ititi o le tangata e mawhai lava e le atua o na saunoa i le tangata na. Amen. Amen. And so, here's Samuel, and he lives with Eli. Eli is the high priest of God. O le ala I Samuelu, o lana ngaluenga e whai o le au naina o Eli, manofo le fale o Eli o si taulanga a le atua. And they live in the temple. They live where the presence of God is all the time. Ia ai no nofo fo I laha I tonu o le malu po le mea I le mamalu o le atua I te miuma. So it says in verse 2, it says, it came to pass while Eli was lying down in his place, when his eyes had grown so dim that he could not see, and before the lamp of God went out in the tabernacle of the Lord, where the ark of God was, and while Samuel was lying down to sleep. Il fai upo e lua fe mai o ia o na asos. Sa ta oto ai Eli ilona moenga, wa fuafua o na popongi o na mata. Ua le mava ai. A o le itineia le la mepa le atua. Ua ta oto Samuelu I le malumalu o Yehova o iai le ato la au o le atua. O na Valaau lea o Yehova ia Samuelu. Amen. So, the significance of the ark is the only place where the presence of God is in the whole world at that O le time. mea iai le ato la au le vai taimi le whianga inga tuai. So se mea iai le ato la au. O I ngā pauanga no fuanga iai le mamalu o le atua I vai taimi ia. And little Samuel is sleeping. Alala e moe ia tamai tama leo Samuelu. You see him up there sleeping? But he hears a voice, and the voice says, Samuel. A o moe la le tama whai mai na ia whaalongo ina le leo Valaau atu ia te ia. So God calls him directly. Na ia na Valaau saoa ia ile atua ia Samuelu. His parents didn't call him. Ele Valaau ai o na maatua ia Samuelu. His pastor didn't call him. Ele Valaau lo na faifeau ia Samuelu. God called him. Na Valaau saoa le atua ia Samuelu. And God is going to call you, not your wife, not your husband. Nobody but the Lord can call you to the ministry. Ma e Valaau fo ile atua ia te oi langa ngaluenga ele o lo to olua, ele o lo ainga. Amen. Amen. And it says, the Lord called Samuel, and Samuel verse 4, it says, he said, here am I. So he ran to Eli and said, here am I, for you called me. And he said, I did not call you, go lie down. And he went and lay down again. Foi pue fama le lima mai ono Valaau leo Yehova ia Samuelu. O tali atu o ia o aule nei. Ono moe atu ai lea o ia ia Eli. Mana fai atu ai. O aule nei. Awana e Valaau ia te au. Au fai mai o ia o te lei Valaau. Fo ia tu ia ina ta oto. Ona alu atu lea o ia o ta oto. And verse 6, it said, the Lord called yet again, Samuel. So Samuel arose and went to Eli and said, here am I, for you called me. And he answered, I did not call you, my son. Go lie down again. Ua toe Valaau whaalua Yehova Samuelue, ona tūlai leo Samuelu ua luatu ia Eli ua whai atu ai, o aule nei a wana e Valaau atu ia te au ua whai mai fo o ia. Ta e, o te lei Valaau atu, fo ia ina ta oto. So God kept calling, and the call of God, God will confirm it. Not just once, not just twice, 3 times. He'll confirm it to you. O le Valaau o le atua e whaamautinoa ina e le atua. O lana Valaau e le na o le tasi taimi e Valaau mai ai. E whaalua, e whaatolu. O le Valaau o le atua e whaawau se iau o lavana e tali atu. And you'll know that it's him. You'll get to know his voice, and you'll know that's him calling me. E te langona le lei fo ima e mautinoa o le atua leo Valaau mai ate oi. But verse 7, it says, now Samuel did not know the Lord, nor was the word of the Lord yet revealed to him. He didn't know the voice of God yet. Il foi po fitu o fai mai a o Samuelu ele io o ina iloa e hia Jehova ele I faalia fo ia te ia le fionga Jehova ele iloa Samuelu leo Jehova leo le atua. And the Lord called Samuel again a 3rd time, and then he arose and went to Eli and said, here am I, you did call me. And then Eli perceived that it was the Lord that was calling the boy.
Ua toe Valaau Iova ia Samuelu, o le fo I whaatolu atu lea ona tūlai lea o ia waru atu ia Eli o whai atu a ule nei, a wana e Valaau atu ia te au, ona iloa ile e Eli, ua Valaau Iova I le tama. Amen. Amen. In verse 9, it says, Eli said to Samuel, now here's an older believer that's helping Samuel. He said, go lie down. Ona whai mai lea o Eli a Samuelu, walu ia, inata oto. Now go lie down, and it shall be when he calls you, you must say, Lord, speak, Lord, for your servant hears. So Samuel went and lay down in his place. Ona whai mai lea o Eli a Samuelu, walu ia inata oto. A whai e Valaau atu ia te oe, e te whai atu ai, whetalai mai ia, I o vai, a waolo o whaangalongolongo atu lau au auna, ona alua I leo Samuelu o te oto I lona moenga. Then the Lord came and stood and said, as other times, Samuel, Samuel. And Samuel answered, speak, Lord, for your servant hears. Wa fio mai Iova, wa tu, ona tu lea ma Valaau, pei ona lua I whai, Samuelue, Samuelue, ona tali atu leo Samuelu, whetalai mai ia, a waolo o whaalongolongo atu lau au auna. Now, some of you in this class, you've been hearing God say your name and call you. Masalo ye nisi o whaafonga mai tātou wasenga le aso nei, nisi o I tātou na Valaau le atua ia te oi, ilo ingoa. And some of you have pretended and thought, well, maybe he'll just stop calling. I'm just going to keep ignoring him. Tō nisi fo I tātou whaapea oi, masalo e Valaau mai a ngata langa Valaau le koe Valaau mai ia ale a whaawau peonga o ke enga langa Valaau. But actually, he's going to turn up the volume. He's going to keep calling and keep calling and keep calling. Ale mea mauti noa le nei, o le a ki lunga e le atua le te leo lana Valaau, ma Valaau mai, masanga Valaau mai pea. Until you acknowledge him and say, Lord, what do you want me to do? Se ia o le aso e te talia I na ima e whaapea atu, le atuai o le ale mea te finangalo te whai. You see, when Samuel was called, first he didn't recognize God's voice, so an older believer helped him to understand what was going on. Ina ua Valaau Samuelu le rua I taimi, na tele I malama I mele tupu, ai la le tangata talitonu matua, na ia fisosoani a te ia mafisosoani na ia malama I mele tupu. You know, that's what we're doing here. We're trying to get you to recognize God's call and mostly to respond to it. O le whaamoe la le nā o le tātou a o ngā male mea o le tamwhaia o ina I tātou, ina ia e loa ina ma e langona ina le Valaau le atua, ma ia e tali atu. Because God's not going to go away, amen? Langa ele mwhai ona lu ese le atua, amen. The gifts and calling of God are without repentance. He's not going to take them back. They're on you. You need to respond to them. Mana tua o le Valaau le atua ele to ele liu ele to e fo ilo na finangalo o lana Valaau I lunga ia te oe o le Valaau lava nase ia o le aso e te tali atuai. Let's look at Acts chapter 9. This is one of my favorite stories. It's, Paul, the calling of Paul, or, when God called Paul. So ela tusi na luenga eva o le tusi le o tasi o tusi esel o fia ai o le tusi le o famtala ina ile Valaau ngai Yesu o Paulo. And there's a lot of things we could say here, but in verse 6, the Lord appeared to him and he fell on the ground and there was this great light and he couldn't even see anymore. Tele lava mea tātou te fia o ia o le whai upu e ono whai mai na ia na ia pau I lalo wa ia vaia I se malamalama tele mai ia lem whai lonto e vai. Verse 5, it says, who are you, Lord? And the Lord said, I'm Jesus, whom you are persecuting. Il whai upu e lima whai mai ona whai atu leo o ia le li e o ai e oe ona whetalai mai leo le li o ao Yesu ua e sa wā mai ai nei. I'm Jesus talking to you. O ao Yesu o lo tala no atu ia te oe. Okay, verse 6, it says, he was trembling and he was astonished. He was nervous. He said, Lord, what would you want me to do? And the Lord said, arise and go into the city and it'll be told you what to do. Ona whapea tua I lea leli I se ale mea te whinangalo ai o te whaia. Ona whetalai mai leo leli ia te ia tuia o ilunga I nā alu atu I lea ai
ono o ta'uina atu lea ia te oe o le mea tusa ona e whaia. You know, at this point in the class, I just want you to get to the point where you say, Lord, what do you want me to do? I le mea le wo o ia ili tātou vasenga le aso nei te mana o ia te oe ina ia o oe ili tūlanga lea te whaapea tua I lea li e. O le ale mea te finangalo ia te au te whaia. You know, we need to say, Lord, I'm willing to be willing. I'm willing to do what you want me to do. E mana o mia on tātou whaia tu lea li e, o te nau ina ia o nau e whai le mea te finangalo ai mo le... I may not understand it all right now, but I'm willing, as you show me, I'm willing to go and do what you want me to do. Masalo o te le malama I le atoanga o le mea le teimili nei, a le teimili nei o te nau e whaia le mea te whaasino mai o te whaia. Amen. 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 Well, there's a lot of things to say here, but in the call, we have to respond. We have to say, God, here am I, send me. I le Valaau o le atua, tele mea mwhai on tātou talanoa I, a le Valaau lava ia le atua, e te tau lava ona e whaapea mai lea li I, a wina atua. You know, let's look at Philippians. You know, Paul wrote a lot about his calling, but let's look at Philippians chapter 3 and verses 12 and 13. So ela tusi e Filipi, e tolu whai upa sumalua tolu. We want to be sure of our calling. We want to make sure that we're responding to our calling. O tātou te nau lava ina ia mautinoa o tātou tali atu I le mea o Valaau e le atua I tātou. So in Philippians chapter 3, verses 12, Philippians 3:12, I Filipi la e tolu sefulumalua. it says, now it's not that I've already attained or I'm already perfect or mature, but I keep pressing on that I may get a hold of Christ and I can get a hold of that which he has called me to do. E mai e lei pesia I ua o maua nei, po ua o ato atoa ona lei nei. A ua o ai o te tau sisi atu pea e pea pe a mawhai ona o maua le mea na maua ai au e keriso Yesu. Yeah, because there's a reason that there's something God has for you, God, and he wants to show you that. Ioe, leanga e iei mea mana ole atua tātou te maua, e iei mea mana ole atua na te whaali mai I tātou. I believe this course, you know, as we go through and we open up each of these ministries, you'll begin to see yourself in the Word of God. O talitonu lava a o tātou laa I le nei mata upuma matatala atu oe le atua, e whaasolosolo ina e loa atu oe I tutonu ala na fionga malono finangalo ia te oe. It's the best life you can live. It's the great adventure of walking with God every day. O leo langa pito sili lea ona e o laina o lo savalinga lea ma lea tua ia so uma. Verse 13, it says, behold, I don't count myself as apprehended, but one thing I do, I forget what's behind. Me tala a Paulo I le tusi e le whai upa sumal tolu me le au soe o tele manatu o maua, au le mea e tasi o te whai au te whaangalo ngalo I le tua nai, au te momo e puno wai foi I mea o lumanai. I'm going to forget the past. I'm going to look forward, reaching forward to the things that are ahead. Tasi mea o te whai au te whaangalo le tua nai, au te apa atu mau whinaua atu mau momo e puno wai atu I mea o lo I lumanai. So it doesn't matter where you've been or what mistakes you've made. It just matters what you do from this point forward in your life. E lea whaina po o amea na e whaia o awha le tonu o whano, au le mea taulia, o le taimile nei anga I luma o le ala o mea o le atali atu iai. Amen. He's got a call. Amen. He's got a plan. Amen. And Awa iai lana Valaau e iai lana fuafuanga mo tātou. verse 14, it says, I'm pressing towards the goal of the high or upward call of God, the upward high call of God in Christ Jesus. Pe mai o te tau sisi atu I le whailonga ia maua I le taui, I le tala lea fe mai na Valaauina ia au mai lunga, o le Valaauga le atua, o le Valaauga maulunga. Yeah, making, heavenly things your first priority. Ia e whaamuamua mea le atua. Amen. Amen. Putting God first in every area of your life. Ia e loa na whaamuamua le atua ia te o iso se vaenga lava o lo soifua.
putting God first in your finances, putting God first in your time. Whaamua le atua ia o mea tau tupe ia I loa ona whaamua le atua I lo taimi. So when Paul was called, he let go of his past. He was a Pharisee. He let go of all of that. Ina ua maua e Paulo lona Valaauga. Na ia whaalu uma me o tea. O Paulo ia o le Farisaio e ngata ai Farisaio. Au mea uma lava nā whai mai na ia na ve ese mai ia whaalu. Amen. Whaangalo. So Amen. that's what we have to do. We've got to let go of whatever it is that's been preventing you from giving yourself to your calling. O le tātou ngā luenga fo le nā o le āwhai le taimine nei. O le ave ese o mea uma lava o lo esi le fia o lo whaalave lave ia te o e mai le Valaauga le atua na Valaau ai oi. Amen. Amen. Well, Peter was a fisherman when he was called. Amen. Peteru na Valaau o ia o faifeau. And it said that, Peter was catching fish. This is the story in Luke chapter 5. A le luka na e lima o lo whai mai sa whaangotat maa lo, faifeau. But God called him. Aina Valaau ai le atua. He said, leave those nets behind. I'll make you a fisher of men. Whai mai, ave ese au penga na o le au whaia o e ma faifeau ai tangata. He said, don't worry about the natural things. Just come with me. Go ahead. Whai mai, au e ke pole I mea o tino nei. Ngā lo muli mai ai a te au. I have a higher way of doing things. E maululunga atu wala o ke whai ai mea ngā ngai lo wala. I want to teach you how I can catch people instead of fish. Amen. Ke mga o Aoaoina o e ile ang wala e ke pue ai pe ke maua ai ia tangata ngai lo le puenga le ia mal whangota ina le ia. So Peter responded to the call. It was Luke chapter 5, verse 11. It says, he brought the boats to land and he forsook all and followed him. Ndato mawale le luka na e lima whai upo se furu o lo tali ia Peteru whai mai ua tuta o lato waa o na lato tua I leo mea uma ai muli atu ia te ia. That's what it takes to fulfill the will of God. You've got to be willing to leave your father and mother and wife and husband and lands and children and anything else that's preventing you from going forward in the plan of God. O mea nai mana o miona e whaia pea o keimike o leo o onga o le Valaau le atua. E ongo tu ua I o elo tu o lua e ono tu ua I o elo lo wali e ono tu ua I o e lau whanau e ono tu ua I o e o whanua o whale ma mea oma lava e ma whai ona whaalave lave ina I le Valaau le atua. E alu e whai mea o Valaau ai oi. Amen. I don't mean you divorce your wife or husband. I just mean you don't let that relationship be more important to you than your relationship with the Lord. O te leo whai atu ia te oe e whaate te a o lua malo to o lua polo wali de ai. O le mea leo te whai atu ia te oe o lau wha mua e le te tau ona mua lo to o lua ma mea umai pele ia te oe tau no mua ia te oe le atua malana Valaau. It can happen, people, they love people, but God wants to be first in your life. Amen. Yes. E mawhaion tupu mea nā wa iei tangata e alolofa atu I lato ainga iei tangata e alolofa I tangata. A ole mea le mana o ile atua I ali lo o langa e alolofa whapelepele o ia te ia nai lo seisi lava mea. Amen. Let's look at Matthew chapter 9. Matthew was called. Mātaio Eva. Matthew was a governor. Valaauina mātaio. I said Matthew was a government employee. He had a good job. He had a pension. Ia o mālola mātaio. Mā ngai ala sia ngaluenga na whaingaluenga ai. E mawan tupe. Matthew chapter 9, verse 9, Jesus walked by and he saw Matthew and he said to him, follow me. Mai na maliwane Yesu ia ma yesirisila tu ia mātaio na ia Valaau lea ia mātaio whapea atu I nā muli mai ia tea. The first call on our life is the call to fellowship with him. Amen. O le Valaau mua lava I lo soifua. O le Valaauga ia lua mafuta mai ia. Yes, the first thing he wants is you to be connected to the vine, connected to him, and then life will flow through you.
O le Valaau mua lava po le vaenga mua le Valaau. O lo so atu le vine, mantua vele vine mona la. Awa a so atu le vine, ona solo mai lea ma fulu atu ia te oe leola. No, it said that Matthew immediately responded, immediately went after Jesus. Amen. O lo maua I tala le fe mai I le taimi lava lena. Ia na tali to I lo matai. You know, I know a lot of ministers here in the States. You know, one of them I know, he was a pilot, and God called him to leave being a pilot and become a preacher. E tō tele ia isi au nā lea tua nei Amerika, o leisi au nā lea tua sa whain pailake a ina o Valaau I lea tua na ia tu ua le pailake, a ia muli atu le Valaau ngā lea tua. I knew another man, he would work on cars, he was repairing cars. I o te ilofo I leisi ta malo o lana ngā luenga o le whaata pena ina lea por sauni o ta avale. And the Lord told him, leave that business. That's your father, your family business. Leave that business and come and preach the gospel. Aina Valaau I lea tua tu ulau pisinesi na, ai sau e tala il tala le. I know another man, he was a farmer, you know, and he was planting cotton and different crops. And the Lord said, put that aside and come and study the word of God. O te ilofo I leisi ta malo o ia le tangata whaifatoanga, o ia na te toina mea e mauai mea tau mafa, aina whai I lea tua tu ul mea na, ai sau e muli mai. I know another man, his job was, he drove the truck that delivered the beer, the drinks. He delivered the beer to all the stores. Yo te ilofo I leisi ta malo o lana ngā luenga e whai, e avele loli e kiliva ia whangpia. And God said, let someone else deliver the beer. I want you to preach the gospel. E mai lea tua le Valaauga. Ia su e sisi ala koe kiliva ngā pia ai sau e mana o mia o e tala I tala le. We all start somewhere. Amen. We're all doing something when God arrests us and apprehends us, and he grabs us and stops us from and turns us in his direction. O le Valaau o le atua na te Valaauina I tātou ngā lulua I mea umalava. So stangata lava e iai le vaenga o lona soifua e a mata ai le Valaau o le atua. You know, I was running from the call of God ever since I was little because I didn't want to be a priest. Ia no solo ma le Valaau o le atua ngau ke le fia pātele. But then I was born again, and I realized I don't have to be a priest to serve God. Amen. Ai no o whaola I no loa lea. E le fia vea pātele ina ia whaia Aoaoina I le atua. And now I have a beautiful wife, and she helps me, and she prays, and she's such a blessing. Amen. Ia leo maua lo to lua au le lei e se le fia I le ali I whai o ia mwha manuianga vi ia le ali. So God has a plan for you. Amen. E iai le fuafuanga ma le Valaau o le atua mo oi. Are you willing to trust him? Are you willing to be found faithful in little? Amen. Al fesili e iai se naunaunga ia te oe te talitonuina o ia. Iai se naunaunga ia te oe te whaamaoni e le Valaauna. Amen. Amen. Let's go to 1 Timothy 1:12, and we'll finish with this, okay? Ia le a whaoma atu I tātou le mumua Timoteo mumua sumalua. 1 Timothy 1:12, it says, I thank Christ Jesus our Lord, who has enabled me. He counted me faithful, putting me into the ministry. Mumua Timoteo e mumua sumalua fo I upu whai mai o te whaftai atu fo I a Keriso Iesu lo tātou alii. O le na whaamalosia au, na ia manatu ua whaamaoni au, I lona tō fia au I le nei whaiva. You know, I was thinking about, you know, our path in ministry, you know, and in next May I'll be walking with the Lord for 40 years, 40. Wow. Ia o le tausanga fōu I a me, o le a ato I le fast fulu tausanga talu o na masawa vali ma le atua. You know, Praise God. It takes 40 years to get some of these gray hairs. Amen. Ia pe a ma le fast fulu tausanga ia o na sina leo leo. Amen. But, you know, but I think back on the path with God, you know, there was a season where we were helping others. We were in the ministry of helps. Ia au te mawhau I tua I le taimia o iai le Valaauga le atua iai vai tau e o e maua ia o I le mea leo lo sosoani I stangata.
You know, my wife, she was in Ministry of Helps for 13 years. I was in Ministry of Helps for 12 years. You know, Yo si o tōrua sifuru tolu tau sanga o ia ile ngaluenga leo o sosoani o sifurua tau sanga. and we, you know, after we proved ourselves faithful in serving another man's ministry, then God gave us our own ministry. Ai ina ua ona whaamauti noa I maa ua I le whaamaoni ma te Aoaoina I lalo leisi tamaloa ma leisi visiona, ma leisi misiona, ma leisi ngaluenga o ina tu o ile te whaitalia I le atua mwhaiona I au mai le maa ua Valaau. And, you know, so over the last 25 years or so, I've preached in about 30 countries. Ia pe ama losu ma lima tau sanga tuanai na ulaunga I pe ama le tolu sfuru atunu ese. All different Bible schools. I've taught this subject probably 50 times. Ia pe ama le faalima se fulu ono Aoaoina le mta upule nei I tele o aonga Tusi Paia ese. You know, because to whom much is given, much is required. Amen. Langal tala Tusi Paia o le tele o le avatu, o le tele fo ile na o le faatalitali ile mea e sau. O le tele o le toto atu o le tele fo na o le mea tauna whanau mai. So God is filling your tank right now. He's filling you up so that you can be a blessing and he can use you in future years. Amen. O lo whaatumula o ele atua le teimil nei ao e sui a onga ina ion whaiona whaonga o ele lumana. Amen. Amen. So we're going to come back, I guess, in a few minutes here. You know, we'll talk more about the ministry, but I wanted to just have an introduction today, get to know you, let you get to know us. Go ahead. Yes. Yeah. Ole ato e taliu mai mo sina taimi ia ona mawhaile ona whaawau tātou talanoanga ia ole asol neu tau mwhai lava ina ia ile me amata I tātou ma ia tō malamalama fo ia te ua ia malamalama fo ia te tātou. Amen. And so I believe that God will continue to speak to your hearts through this series. So Lasi and I, we're going to finish up for this little segment, and then we'll pick up. Ia ole a whaumatu tātou mata upulu na lua nei aso ia on toi whauawa I lea manuia tele ia malolonga ole tātou mata upu.